Voin hi August ni sari sang ni som ni pakhat inrin ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te chibai vek ule. Myanmar news tam tak ron chop chu asak cheu du thin ma ila. Thil thleng thar atam vak lo trum aum ve thina. Clear tu te in mi hria thiam na kan nge na ni. Myanmar news kan puan ma in Mizoram le Assam ram ri buai chung changa thu thar kan mu hi en puang ma sateang. Assam police in civilian pahni ankap. Puzet MP atlawi na report danin. Hailakan di lama Assam police te chuan. Mizoram azu phurlu tum nia soi mi pahni ankapa. Anthi ngei rin ani thu don na chuan a soi. Hailakan di news chuan anthi ni nan puanga. Police lam le mi pui lam anin ep ni nan puang bokani. Heti la hian Lailapura kuwa phur motor. Nimin lama namthluk nia soi le. Nizan lama baga a Karimganj motor Mizorama bungra phullu turang khoinia soichu fin fi lei thei alani lova Lailapu le bagami kan zoten an hriat lo thuan soya thil thlendan sui zui mek ani Myanmar news puan chun zom te ang KNLA battalion 1 in Burma sipai pathum an kaplum August ni ruk current state update Thenjayat le Moplin Moon state Chaito township a August ni rukhan KNLA battalion 1 le police motor pahnia chuang Burma sipai dat maha 44 nuaya mi zani pasari te chu aning kap le a KNLA battalion 1 te chuan Burma sipai pathum an kap hluma motor pakat an hal sak bok ani KNLA sipai te hi thile hliam anom thu hriat ani lo nin an soi Northern Sun State PDF omna kem en thli thlai turakal Burma sipai te chu an kap hlum drone manga Burma sipain Northern Sun State PDF omna kem entli thlai tura akal chu PDF te hian anbana loka sakin anin hliam ti hriatani PDF lam chuan chan tumakan boi pui mek lain thi sena chu anem ema wangin athi tin an soyani Burma sipai thi hi kumsom nga palimi ania a uniform bana hian number zanga som paruk ti a in belbok abek chunga hian GPS le khol dang pon mutel boka drone po hi an ti chiat sak vek ti an soi bibo tlan siate an ki le chuan case ti top sakan ni don Burma Military Council datahan po sinatarlan danin Burma sipain thu neina anlak nuwa thu neina do dala tlan bo tlan chia sarkar na thokte mi thiam te le mun sang sanga mi te chu anon kir le du ani chuan an thu buai case ti top sakani tur thu Burma sipai council chuan a puang ma se Burma sipai council chuan mi nun na latu bom ti puak tu suam mang sipai te kap tu sarkar building ti chetu le tharum tho zonga CDM telte ro chu an case ti top sak tu jing an tel lo ti chiang taken an puang zar thung ani Yangon region police department lam chuan pa ngai taka CDM zom tu te chu kan pomani ti in BBC an thrila loki le du te tan state le region sang sanga police phone number le email te chu sarkar chanchin bulama talan ani bok chung phone number te chu tunma dewa CDM lu te report hek na tura anti te thokha nia tuna chuan loki le du te tan tranpuina phone number atan man le ani kain state police department lam chuan August ninga thleng khan loki le te engtiang chia lo don son tur nge an ni ti an la chiang lova chu ti ruale ro chuan thu nei na pong lak du lova kong zo te chu civil dress a in thuam police ten an mana bungbel khong re ho po zan re po soilovin anlaman reng tho ti hriatani caretaker government ti ming thlakin sipai council sarkar chuan August ni khata tangin firfiak doglet na counter terrorism law dan chu siam danglamin jail tan thei hun chung po apot soya CRPH NUG le PDF thop zonga an logo te social media lama mangle ta langanom chuan counter terrorism law bo chian ni theina thu vona po ati chuak to bokani Burma sipai council na tarlan loki le du te biak po theina tur police phone number a ron phone an omle omlo BBC in police lama zo chuan ngai vena ron be pop chu mi somvel po an latling lo tin an changa CDM alut mek doctor pakhat chuan hetianga in ko na hi arin hel omin rin ngam chi ni lo ti in BBC hril thung ani Chinland Defence Force zo phei te thu chua pakhat na Myanmar ma firfiak sipai pol chuan kumsang ni somni November ni riata
Myanmar mi pui te thlantlin mi pui sarkar hroi tu te chu dan lova manin kumin sang ni som ni pakhat February ni khat khan mi pui thu nei na chu apong la kani panhina chu thil tia wang chuan rampuma tharum tho lova lung oi lo na lan tir ni ma se fir fiak si pai polin mana anti hlum thina wangin Myanmar ethnic mi te ang bokin ral thuam nei ang kenga do dal turin Chinlan hun sang sang emo nam sang sang in emo Chinland Defence Force CDF te chu kumsang ni som ni pakhat April ni li khan din na lo nia pathumna CDF pol ne na fir fiak si pai thu nei na pai thlak Federal Democracy nei theinan April ni som parukatanga che chuak tran Chinland Defence Force zo phei CDF zo phei chu Chin State Thantlang zo phei muna din nani palina CDF zo phei hi politics lama Chin National Front kai hruina la in Chin National Army Chinland Defence Force le National Unity Government NUG People Defence Force PDF Pol ethnic unauten entang rolin indona ama chondo nani pangana CDF zo phei hian fir fiak military council thunun caretaker government mingpute an tho puite hek tu dalan te chu nataka bai ani don thu thu chu an siamani anti Matupi Chinland Defence Force te thu chu ave thung Matupi township a mi puite zom turin an hnuai mi te an hriat tirani pakhatna Burma Sipai Council te thu hriat tiremo ein pek le chomdol lo turani panhina Burma Sipai Council te le CDF Matupi te inka na mun min tatatanga Matupi motor kong sang sanga thlai na zon le ram chu lo turani pathumna mundanga tanga Matupi township patna thokle sumdona kalten Burma Sipai Council te ne na innam hnoya hriat ani chuan na taka action lak turani palina CDF Matupi inka na thu thanga Matupi Chinland Defence Force official Facebook page thu chua chaurin turania mani thuin CDF Matupi boral chanchin le an thalak te post lo turani pangana he thu chua ni tanga zom lova thu boyan nei chuan mo phurna kan nei lawang ti hriat tirin ni e tin thu chu an siamani Myanmar sipai ho tu Prime Minister Min online le US President Joe Biden ate anin bia nimin August ni ruk sang ni som ni pakhat khan Myanmar sipai lalber Myanmar Prime Minister Intibok Senior General Min online le US President Joe Biden te chu White House rotna angin video conference in biakna an nayani Myanmar Prime Minister Senior General Min online le US President Joe Biden ate hi August ni ruk Myanmar Standard Time jingdar soma le US Standard Time zandar som pakhat achan ve khan darkar khatchung in biakna an naya hian Senior General Min online na chuan Mr Biden an hena sangni somni Myanmar general election a khan vote ti chingpenna rigging ana sat ema wangin Myanmar Armed Force chat mado ho chuan lo theilovin sarkar an la tamai ania Myanmar ma hian genuine democracy tluan tling kan chom nung zel dona in thlanna dikle felfai free and fair sangni somni pathum oga sa bo saile kan tum dona ni ati chat mado in sangni somni general election a vote rigging omdan sang sanga chui chian dan report Senior General Min online na soifia chu Joe Biden na chuan lo momati thu le a hriat thiam thu a soi ve bok ani Senior General Min online na chuan February ni khat nulama NLD party malak dan sang sang tepo Biden a hi a hrila NLD party MP10 CRPH andin dante anua sarkar leilok andin thute helpol PDF andina Myanmar ram chunga terrorism taipa boina tharum thona che sang sang an thlen dan te hrilfia National Unity Government in vuate hi US sarkar chuan all terrorist list zinga tel turin Joe Biden hi angen ngal boka Biden na chuan White House high official tenen an soi ho nuwa achana chu alaron hril don thu General Min online hi a hril ani Myanmar Prime Minister a invuwa Senior General Min online ale US President Joe Biden ate chuan Khovel politics in lunglet dante mai baka ram panhi tho ho na le ingkung kaina chungchang te an soi duna COVID-19 ripui laka inven dan le tirem dan tur chungchang te Asian envoy to Myanmar ruat chungchang te American company lian ten Myanmar ram chunga investment anon tho dan tur chungchang te an soi dun bok ani US President Joe Biden na chuan
Myanmar ne na Pfizer COVID-19 vaccine makta duai thuma pek don thu le tranpuina om thei ang te po pek an ni don thu Myanmar Prime Minister Min Aung Hlaing na hi a hril ngal ani pulaya hi Prime Minister tin ganan lam ve a mitam tak chuan inpom lowang ti kan ringa amaro chu news kan muangin kanan puang ve mai ti min lo hriat sak donia Burma sipai sual 604 brigade te ral matong tura thupe kan mu vele an chung te tlan sanin an tlan bo phira tuna hian anin zong boina sa hle ni in kan thu don na chuan a soibok Burma sipai te hian in dawan chak vak to lo ti chu a hriat viau bok ani ole khati zong kha chanchin thar kan puan thei te chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan loma hunduam takin man theinan kan du sakna kan hlana che u